da svi oci, dragi učenici, draga bratija. Evo, dozvolite mi da vas sa nekoliko reči pozdravim sada na kraju ove svete božanstvene liturgije, pred osvećenih darova koje služimo u toku čitavoga posta, iz razloga da bi što češće i što više se pričešćivali samim telom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista i time ostvarivali svoje naznačenje, a to je da budemo jedno sa Gospodom našim u crkvi Hristovoj. To pogotovo treba da budemo mi sveštenici, dakle, koji propovedamo evanđelje Hristovo, koji ga nosimo u ruci, ali treba da ga nosimo i pokazujemo u svome životu. Da budemo istinski svedoci Hristovi, da budemo istinski pastiri, to često ponavljamo. Da budemo istinski pastiri. Pastir je onaj ko prinosi sebe na žrtvu radi crkve, njegove parohije, njegovog manastira i želi da u toj parohiji, u tome manastiru sve cveta, budu obnovljeni hranovi, da narod dolazi u crkvu, da vlada mir, međusobni jedinstvo, ljubav, harmonija, blagoslov duhovni. Jer to je posao pastira. Nažalost, po slabosti možemo da prihvatimo i psihologiju najamnika. Najamnika ne interesuje ništa, osim njegova lična zarada, njegov lični interes. I zato je evanđelje duboko ukazalo na taj problem pastira i najamnika. To iskušenje stoji pred nama, sveštenoslужiteljima, počevši naravno od nas episkopa, pa redom, u svu jerarhiju. Moramo se neprestano meriti da li mogu da se prepoznajem kao pastir ili kao najamnik, iskušenja, da se borimo. Pastir je dobri Gospod naš Isus Hristos. On se na Golgoti prinao za naše spasenje, za spasenje čitavoga sveta. Postradao je radi nas grešnika, da bi nam darovao vaskrsenje, da bi nam darovao život večni, da bi nam darovao oproštaj grehova koji smo danas imali u svetoj tajni ispovesti. Ukoliko smo iskreno pristupili toj svetoj tajni, kao pokajnici i kao ljudi koji žele da se bore sa sobom i sa grehom u sebi, sa starim čovjekom u sebi. Eto, to su nam te na dva puta, put života i put smrti. Ako je sveštenik istinski sveštenik u jednoj parohiji, to se osjeti, narod osjeti. Ima ljubav prema tome čovjeku, stekne poverenje prema njemu. Dakle, nema moralnih nedostataka u njemu. On čovjek, koliko može po daru, koliko može, on se trudi, ali ljudi ga vole, cene, jer je iskren, jer je pošten, jer je istinski svedok onoga što on propovjeda. Niko neće verovati onome ko priče, a znaju da živi nedostojno, znaju da živi nemoralno, znaju da živi ne znam nija kako. Nedostojno evanđelje Hristovo. Takvome čovjeku, takvome svešteniku neće ljudi verovati. Neće ljudi verovati. Neće imati uspeha u parohiji njegovoj. Neće. Jednostavno, to je sigurno. A sa druge strane, blagodati ljudi njima pristupa. Narod sa poverenjem iznosi i muke svoje. To znači da sveštenik pastir je onaj ko, pored svojih slabosti i muka, ima mogućnost, to je spreman je da prihvati krst i drugih ljudi, svojih parohijana, ljudi koji im se poveravaju, da nose i krst njihov i da zajedno svedoče evanđelje Hristova. Zajedno im ka cilju, a to je večni život. Eto, to je pred nama, stoji neprestano. To pogotovo toga treba da se sećamo u vreme posta. U vreme posta kada svakako crkva nas poziva da preispitamo svoj duhovni život, da preispitamo svoje duhovno stanje. Sinoć sam slušao jednu besedu, divnu besedu o velikom duhovniku našega vremena, svetom starcu Sofroniju Saharovu, koji je bio prvi učenik svetoga starca Silovana na Svetoj gori. Posle otišao prvo u Pariz, tamo je studirao teologiju i posle otišao u Essex, u Englesku, i tamo je osnovao jedan veliki manastir, misionarski centar u nepravoslavnom svetu. I taj starac, on je tumačio tu čuvenu izreku koju je sam Gospod Hristos rekao starcu Silovanu: drži svoju adu i ne očajavaj. To je znači rečeno prosto crkvi 20. 21. veka. Svima, preko starca Silovana, svima nama rečeno to. I on je tumačio
jedan učenik starca Sofronija, mitropolit u Grčkoj, sada, on je tumačio šta to znači. To znači, kaže, da to može da se razume na više nivoa, naravno. Na nivou psihologije, da ja smatram da sam nesavršen, slab čovek i da mi treba pokajanje. To je to razumevanje na nivou psihologije. Ali kaže, tu stvar možemo razumeti na nivou ontologije. To znači da ja ovoga trenutka mogu da mislim da je sada sud Božji ovoga trenutka, kao što može da bude dolazak Hrista ovoga trenutka. Ja ću završiti u adu. I to je u stvari taj egzistencijalno ontološko shvatanje. I zato onda znači, ali istovremeno, da nas to ne baci u očajanje, nego da kažemo ne, ja imam veru u Hrista, a da se tog trenutka setim Hrista. To je to dublje shvatanje te pouke i tako dalje. To kaže da je starac Sofronij imao viziju Ada, a sa druge strane imao viziju i netvarne svetlosti kao utjehu. To su veliki ljudi, to su ljudi sveti, ali od njih se treba učiti. Ne od manjih ljudi, ne upravo od istinskih otaca i svetelja koje mi imamo u crkvi Hristove. Eto, to je znači poruka, možemo slobodno reći svima nama. Treba da čitamo to, da se učimo. Jer ćemo mi, sveštenici, sveštenoslužitelji, teže proći, ako mogu tako da kažem, na sudu. To jest najviše ćemo odgovarati mi. Jer je nama najviše povereno i od nas će se najviše tražiti. Nećemo imati privilegije na sudu. Zato što sam bio sveštenik, zato što sam bio prota, zato što sam bio vladika, ne znam, mitropolit, ne znam šta da sam bio. Nego će se suditi po tome kako sam ja, da li sam ja dostojno toga čina živeo. Da li sam istinski svedok Hristov bio u svome životu. I to će biti. A ne kako mi često ljudski mislimo, ja sam, ne znam, ja ću nešto to srediti, nešto ću ja smuvati. Ne možemo to smuvati. Tada izlazimo onako u stvari kako istinski jesmo i koliko blagodat u sebi imamo. Koliko Hrista u stvari u sebi imamo, tako ćemo mjesto i u večnosti imati. Eto, to su stvari kojima treba da razmišljamo. I mi ovdje u Dalmaciji, ali širom naše pravoslavne crkve, da u stvari se borimo da budemo svjedoci ovo vreme, teško vreme, raspeto vreme kada su porušene, se ruše sve moralne etike vrednosti u narodu, u društvu, nameću se paganski kultovi, rehabilituju se ono što je bilo davno zaboravljeno, kroz bioetiku, eksperimentiše se s ljudima, sa ljudskim ćelijama, sa biljkama, životinjama, sve od stvari hoće da se prekomponuje i da ne bude onako kako je Bog stvorio, nego da bude sada po zakonima ljudi koji u stvari u nekom smislu hoće da uzmu mjesto bogova ili Boga za sebe, eksperimentišući s tim, bez straha Božjega, bez ljubavi, bez osjećanja svetinje prema niti ljudskom biću, utrobi, niti ničemu. To je sve za njih eksperiment. Mi kao crkva moramo da se suprotstavimo tome i upravo da ukazujemo na sveštenu prirodu i života i porekla da je Bog stvorio svet i sve što u njemu i da je sve bilo dobro i da je sve dobro što je Bog stvorio. Da čuvamo svetinju to, a to možemo mi ako smo zaista i mi takvi. Da volimo Boga i da volimo bližnje svoje. To je program i za sveštenika i za svakog od nas. I zato je dobro da smo u međusobnoj ljubavi, da živimo u međusobnoj ljubavi. Ako dva sveštenika u jednoj parohiji ne pričaju, nema te teologije koje oni mogu da pokriju pred narodom, da se iskupe pred narodom. Ako ne mogu sa svojim sabrotom prvi da pričam s kojim služim liturgiju zajedno, nema moje teologije. To je kraj moje teologije. Mogu pričati priče maloj deci. Pada sva moja teologija. Moram da se izmirim sa svojim bratom. Neće da se izmiri, tražim jedno oproštaje, tražim drugi put, peti put. To je put hrišćanski, to je put pastirski. I time ćemo, dakle, onda zadobijati povjerenje drugih ljudi, reći više ovaj se čovjek trudi, bori. I zaista jeste hrišćani. U prvom mjestu treba da budemo hrišćani, pa onda sve redom. U činovima koje imamo. Eto, to je, bratio, da se podsjetimo svi zajedno. Živimo u teškim vremenima, ali živimo i u blagoslovenim vremenima, kada možemo da budemo istinski hrišćani, kada možemo da budemo istinski pastiri i da poslužimo svome narodu. I mi ovdje, Dalmaciji, bilo gdje, da ljudi službuju
Evo vaš ispovednik otac Mihajlo, on iz Gornjokarlovačke eparhije došao po blagoslovu vladike Gerasime, dolaze i drugi, dakle, da budemo jedinstveni u ljubavi, to je ono što treba da posvjedočimo i to će biti nada i uteha ovome narodu našem ovdje raspetom u Dalmaciji, našoj bogosloviji, ovdje u manastiru Krki, da će opstati, da ćemo mi svi zajedno s njom opstati i da ćemo produžiti istoriju svetoga pravoslavlja novim prostorima. Sigurno da jeste to Božja volja, čimemo ovako divne svetinje ovdje podignute, ali mi treba da budemo dostojni pastiri, da možemo taj krst i taj blagoslov izneti svi zajedno. Evo, živjeli, daj Bože da tako bude i da živimo zaista u bratskoj slozi ljubavi neprestano. Bog blagoslovi.